Whatalavatu le mai mo mai le tunu i le fiafi nei o le asunga fua po le aso na lona lua sifuma le lua nei o te sema. Ia ua o tātou taunu mai e le whainga malanga ma le wholaunga Samoa. Amatanga o le nei vā i aso a tātou whaita waso ai i aso tutoi o le nei tu sanga. O le pōla nei o le amawhauna whawhiwhi ai le asosia whawhawhine Samoa i le tātou kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI. O le alafu atu le avanoa i le asosi mo le whaanga solonga o le lātou pōl kalame manuia lau tāpo inga, manuia lau mai moanga. Whātalo whātu I lau whāsausaunga Samoa le nei tū la fiafi. O le whāpopsonga le nei o whawhawhinim whātamo Samoa. O mātou mai mātou te pesepese. Whailonga le fiafia I le aso whanau mai o la tātou mesia. Ia vea ilo o leo whātau whaa, whai mafonga o le whātamā, le vasengo o whauwhautua, lau tele le sosi. E mori atuai o mātou alofa anga I lo tātou atunuu, e pei o na tātou whātasiai le nei tū la fiafi. Ia manuia lau whaafonfonga Samoa, a o pesepese atu lau whaapoptonga le nei tū la. O le autu mo le nei aso, Emanuelu, wa ia I tātou le atua. Emmanuel, God is with us. Emanuelu, o lona winga pe a whamtalaina, wa ia I tātou le atua. E whailo ai le a wai mai, ma le mawhtanga wa lato le atua ma le tangata. Ai mai se lava, e ala mai lona liutino tangata, ia Yesu Keriso. Na ia o foina mai le whaolatanga, sa unia le whamawhanwhananga, ma le whamoe moe mo le nei lalolangi. O se wholafolanga lo loto, o le whamaoni o le atua, lo whaadi ailo na alofa sisili. E ala le afio mai le lalangi, na ia mau whaatasi, ma I tātou, ma whaamarusi o tātou tangata, e ala I le anganga pa ia. Emmanuel means God is with us, a profound name for Jesus in Christianity, signifying God's intimate presence and involvement in human life, especially through his incarnation as Jesus, the promise fulfilled in the New Testament, and the indwelling Holy Spirit offering comfort, hope, and a direct relationship with humanity. It's a reminder that God isn't distant, but actively present, leading and supporting his people in all circumstances, not just during holidays. O le ala lea, e te tawai o na tātou whawhetaia lea ofo, na saunia lo tātou atua mo I tātou. O le pese e iwa sfulua le e whakasa, whawhetai I le atua. Yeah.
sana pese aleluia, ua whanau mai le Mesia. O le vi inga fia ua whaaleo i nai le ori o le tele o le laulangi, i le pepe ua whanau mai o Yesu lea. Wai ea se le ua le fia, i le whanau mai o le Mesia na valo ia. O sana pese aleluia. Na whanau mai pia te le ema le pepe i le whale o manu. O le vi inga o lo o tala mai ai mea na tutupu le no whangan whanau ai Yesu. O le atua ua liu tino tangata. O le no whanga maulalo ma le leta ua loa. Ai ua vea ma whaato muanga o le whaolatanga mo le lalalangi. Na whanau mai pia te le ema le pepe i le whale o manu. So
le tātou ngai mo sina malolonga pupu o na toi taliu mai lea, i le vaenga whai o pesepesega o le nipo, i le sosi a whawhawhine a Samoa. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports. And trusted experience needs. We care. Ua whanau le pepe fau. Whanau o ia i le whale o manu. Ma e tatonu fo, e le ai se manu. E le tangi mu fia fia ina ua whanau mai le pepe fau. I le apou. O le o mawhata se tu i mastasi o manu. Ia sa iai fo i le apou. Lara o me sa whai de po lea, a wai fo i lo ngoa. Ngō yo le mahu e sa e tangi. O le are tangi ane mahu e. O i sa uo sa rua. Te tangi si watasi i pona. O i o le povi. Le are kangi ala ukamu sa i pona. O i o li. Ia o le isi manu sa iai. O le oti. O le are tangi ale oti le tofu tangi si. Oh, o le kangi, o le liong. Ai whai o tu loa e monkey. Ia o nai manu ia sai ai. I le taimi, whana wairi misia i le whare o manu. Wha manu. O le toi tali mai o le tāra kalame le whiawhila nei, o le utapina mai le o whepese le vaenga whai o la tō whawhiwhianga o le pōle nei, o la tō la whatu le wanoa i le whionga tangaloa, ia misi o lo la tō o whepese, a wano la tō pōle kalame. Silent Night is a beloved Christmas carol about the peaceful, holy night of Jesus' birth, emphasizing the message of divine love, calm, and joy, that God's mercy had brought with him to this world. Here is Silent Night.
le po pa ia. O le pese, o le taimi pa ia na whanau mai ai Yesu Keriso. Ma awai mai ai le atua. Ma ia talepe ai le angasala ma le sese o le tangata. O le pōna au mai ai le whaamoe ola, o le alofa le whatua o ia, ma le saolo tonga moni mo le lalangi, le pō pa ia. Na
song centers on love, compassion, and spiritual connection, which are more valuable than material things, especially during Christmas. It is about giving and receiving love, finding purpose in helping others, and recognizing the divine gifts of Jesus as the ultimate present. This is the greatest gift of all. Dawn is slowly breaking. All friends have all gone home. You and I are waiting for Santa Claus to come. There's a present by the tree, stockings on the wall, and knowing you're in love with me is the greatest gift of all. The fire is slowly fading, chill is in the air. All the gifts are waiting for children everywhere. Through the window I can see snow begin to fall. Knowing you're in love with me is the greatest gift of all. Peace on earth, goodwill to men is the greatest gift of all. Mai lo mātou whatamā, o le laulau tele, i le awhionga le presitene malona au waa, le wasengo whau tua, le sauwha ingo taitai a kalapu masui al nei whalapo spitsonga. Whaftai tele i lau awhionga le presitene, ma le sauwha inga le universite au au Samoa, mo le amana ia. Wala au li ai le nei whalapo spitsonga, e au wai lau por kalame, o PESEPESEGA o le KERISIMASI nei tausanga. O lau pule lea, ia whamanuia tele le atua le papa ingarngala, ma ia whafua lolo tau soifua, e wha wai lo tau wala awina. E wha i watu la mātou whawhiwhianga le nei a whiawhi le pese, Feliz Navidad, po le manuia le KERISIMASI. O le pese e momori atuai o mātou alo whaanga, ma whamanuianga i ainga, wo, ma si o tātou watunu pele. I o tātou maua, uma se KERISIMASI fia, ma uli atu le nātau sangfou i le manuia, soifua.
O le nāua mai moa sa moa I le fiafili nei le sao le sosi o whawhawhinia sa moa I le tāru Paul Kalami. E peo na taula moa le fionga tangaloa whangalima toa tangaloa. E mule toa ile nganga le whawhawhtai tele lau fionga le presidente Alex Sua. Ea male pulenga foi e meise o le komiti whawhoi le sosi tu sai mata penanga mātango fie le tātou po. O mātango fie foi le amtango le nei vai aso. I whiau mga luenga e meise le tautua le nei alau NUS TV. Moli langa ngal whawhati tele, I tātou langolongo tū, e peona le T-San Graphic Design, e masi foi o le Pelton, tu sai ma le tu mai o lo tōtau au ma whauna whaasa lawina aile nei Paul Kalame. Tuli tau mai le pōa tai au, le whawhiwhi ai, ia le pulenga o whaailonga ma tusipasi tau o loa Samoa po le Samoa Qualification Authority, I lungo le tātou Paul Kalame, a wale mai moanga Samoa. Manu teleina, la wasinga ma malo longo le nipo e misio ngā luenga whanga solo, o le nei vai aso, whasoi foia. T-San Graphic Design. Too easy. Welcome to Pelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports. And
O te whiwhia lawa e toi whaatalo whatu le nei whiawhi le mai mo mai e le tunu i le manawa po le tau lunga whu whiau mga luenga. O le nei a solua po le a solua se fulma le tolu le masina le nei o te sema. To e tau nuu mai le whai ngā malanga ma le wholaunga Samoa. A o tātou whaitau aso ai e le whamana tuina o le KERISIMASI o le nei tausanga. Ai maise o aso tutoi o le nei tausanga e le tātou wholaunga. E tai o le whiawhi le nei, o le ua o tātou o mai ea i le whaawawina o le tātou Paul Kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI lua o lua lima. E leo te tele ni pōpe, leo toi mawhoi ona tau lunga leo le tātou Paul Kalame e lunga o le tautua o le nei alau NUS TV. Pe tai o le whiawhi le nei, o le a whaawhiwhia ai, ea le awhai pese a le pulenga o whailonga mo tusipasi tau o loa po le Samoa Qualification Authority a Samoa. O le a maualo lātou awanoa e whai iso lātou sao o tātou Paul Kalame. Ea, wā fo le nei tusanga lua fe lua se fulma le lima. Na maua le vanoa le tātou Paul Kalame ma le tātou komiti a sia i fo i tāpenanga lau whepese, ea, po le pulenga foi, a wā le nei whamoe moe tāua peo na ele nei tausanga o si mai le mai moa. Ea o le tūlanga fo i mātou tā penanga. Ia sa le whaingofia e te le lava ona o le pisi o tūlanga tau ngaluenga. Ia e sam whai lava ona whaatino tūlanga lea o le unga mātou tā penanga. Ia ona le whaatas mai fo i le nganga le atua le pūlenga. Matua i langon, nā le fia te mine ina o wala au bia mai ia le SQA o koe pese mo le NUS TV. Wa shua e le o loa ke le fo e ska kan maka ofisa e ngā foi le fa i loa koe a Samoa ato ma la langi ato. Besta ka e whenga luenga le SQA. Tawa se awano le leitene lea mo le pulenga le SQA, mo mwhai e ona wha maupopo mai e leo whenga luenga. Ia o tau whapewe ona ve ese mai e tiu te māsani. Ia whai e singa break, ai le ngata fo i lea. Ia ua mau fo i lea wanoa e whailoa atua. Le tā leni o loo whapeo na nātia i le SQA. Ia o loo whailoa atua. Fo i e o loo le lei leo. Ia whapea fo i mai o loo whaale le lei leo. Tāpenangana le sa iai a le pulenga e ui na tele o lo lātou pisi ma le tuatuangia le tele o ngā luenga a le pulenga le wha ngā soloina o tau wha uina o ngā luenga le neitu sanga. Pitai sa a wha wanga lava le teimia tāpenai ea ma whai e ia lātou ngā yoinga mō le nei wha moe tāu o le neitu sanga. Ea, o leo tātou o mai loa le amatalia o le Paul Kalame i le whiawhile nei vi inga ea ma PESEPESEGA e langi ei vi inga o le tua o leo tāpira mai le SQA i le whiawhile nei le pese to moale lātou Paul Kalame o le pese o whaingoina Jesus Christmas is born today. Si mai lau mai moa. Jesus Christ is born today.
tātou te whasili umai le te le whasili e mese foi o le vai taule nei e mawhawhau ai au kerisiano ia ma le mawhawhaunga wha le nganga. Ma tulai mei se whasili e whapea. Ai sea na whanau ai e su i le whale matanga. O lau tū foi nao le pese o le au tāpena mai lau whi pese le whiawhine. La tau te langina. Ma se tali po le ale tali le SQA i le na whasili. Si mai le mai moa. O a mea tātou te maua e whamanatu ai le KERISIMASI o le nei tausanga tātou avele i uta mo tātou whailea mo vi ingo le tua. O le pese lau tā pena mai le whiawhile nei lau whai pese Merry Little Christmas. Manuia lau tā po inga, manuia lau mai moanga.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang a shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. O si fonga matango fia nao le fe pese le pulenga o fai longa mo spasita o loa Samoa le o mo le vano e fa vi fia tatu por kalami. Pe ona mai atu ile vai nga mo le la tu sao ile nei fo tu sanga
tātou anga I mo sina malolonga toi tali mai ai I le vaenga lona lua. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports, and custom experience needs. We care. O Samoa e whaavai le tua ma o Samoa foi o le tunu kerisiano. E tātou te ifo I le tua na fōfōa mai a whaia le langi ma le lalolangi e o le tangata soifua e tātou te ifo iai. Awa o le tua o le tupu o tupu. O le pese lau ta whasauni mai lau pese le viawhine. Tātou ifo whaatasi le pepe o le saolotonga. Si mai le mai moa. For
Mai le tele o tausanga me se foi o whalapuputonga e ka le sia o a inga foi. Le se tangata le se a inga le foi se vai pano Samoa. E le o whaia ni sauni ngā loto e whamana tuai le KERISIMASI o le nei tausanga. E whapena fo le pese leo tā pena mai le skiwei o mai tātou lotu. E pe opu masani ale tu spaia na fo ina mai ele tualo na lopele to tasi na ele fano se tasi fatu tua ya teia ai e maua ia le ola e whawawau. Keriso ua au ina mai ele tua o le pese na le uta pena mai ele eskiwe. Tina sawia e hallelujah.
La fai sina malolonga lau whepese, ia, ma tātou a ngai sina malolonga pupu, tā pena mai le tātou o whepese mō le vaenga whai o lo lāntou pō. Design graphic design. Too easy. O le pō na pō, sa whapeo na whaatatanu ai fōi. Ia manu sa iai i le tei. Sa whapeo na whanau ai le pipou. Ea sa iai le tanoanga manu. Pō, o le mamoe, o le oti. Ai i le awhia while, e iai le tausonga o Maria. Sa whapea fōi o na whaai loa iai le angin. Isi ona fōi to onua, peita. Na tere i ta tonu fōi. Mea lea ua o lona to onua. O Sakaria, ai o lea ua onu fuatu. Mara u fefe ia Sakaria, lea o i roo i o talani. Talofa Sakaria. Talofa sai. Oi, o marosi mai le leo Sakaria. Ia e, o lea toi whatau tai lau tau tala. Oi. Ona ua umi taimi o o nunu. O lea le mena tupu ia oe na lai o na engungu. Na saure angelo kapideru ia tea. Ma fai lo me o le whanau le tama. O tama le wholwholanga, ma fai lo mai foi. O le a tolo le speta. E te roho e ho a ua fo. Ua makua tai. Ua makua ko e ngere whai koe whai ngami. Lekan ko. Lekan ko. Whai mai markara le angelo. E kere koe kaukala. Aui. Se ilo ngai wa ai au makat kamikiki lea. Pukua koe kaukala. O ke koe ea kola whapelunga le angelo. Whai ukala whai mela ukala whai ukala le angelo. Whapea mela ukala. Lea la ora au tau tala tula ia te oe le whiawhine nei. Ina tu langa na lai o na e tau tala. Tau tala? Sakaria e. O le a e tatonu i le mea ni tupu. A lea la wau tatonu. Oka so tatonu sai. Ina ua whanau le tama. Na o sa pai e o lima le tama. O whai atu la ia lea. Ua wa ai o mata. I le whao tanga. O sa auni lo te oti. O ai le noa na e whai noa i longa tari. O lea o lo te whai atu ia Yesu la musa pai a. O ai le o longa tari. Ai o longa tari ina no ia Ioani. John. John. I want to be ready. I want to be ready. I want to be ready to walk to Jerusalem just like John. John, baptized John. John, the baptized John. The baptized John. Oi não foi pessoa de pessoa boa. Only au foi pessoa. SQA. SQA. Oh. Nah, ia do SQA. Oh. Ele se não SQA. Não Sakaria ele sangu. Ole. Sebab lama fa umur SQA. Dia ai. Ada fa umur SQA sai. Some Questions Association. Ya, ta fa lungu PC ada Samoa qualifications. Toi tali mai o tāra por kalame i le whiawhi nei. E le ngata i le whaatinongo ngā nuenga le SQA le nei tausanga atoa. Ai le lei foi o lātou si uwhafonga pe ao ina pese ta ito tasi. O le akapela po le pese to tolu le nei. A lau pese a le SQA leo le a whaafifiatu ma outou.
O le tau alunga whawhiwhianga le pulenga o whaelonga mtu spasi tau aloa i le whiawhinei le lātou pese o whaingoina o le longo tangi ma pese sui whiawhiloi. E le ngate ina pe pese ai o le whaatino fo i a lātou siva whaitanga. E le whiawhinei tau alunga i lo lātou po simai long mai moa. Long time,
nā Samoa ua mai mo mai le nei fiafi I le sao le pulenga o whaelonga mo tu spasi tau o loa. Ia ua fo le nei Paul Kalame tāua. Ia a whai o le te mai mo mai. Ia e le ngata I so se tafo o Samo nei. A o I tu e fio le lololangi o loo maua mai le tautua ma le unanga le nei le NUS TV. O vi inga nā ia o le tua e peo na langi ina ma usuina I le au whaipese le a fiafil nei. Tātou te si I whaatasi ai le whaaftai I le tua. A meisolo tātou langona whaatasi ai o le langona ma le winga moni o le nei vai tau o tātou au lia o le vai tau o aso fia. O le tau alunga nao le tau mawhainga ai meise foi o PESEPESEGA ma whaawifianga a le pulenga po le SQA le fiafile nei. A wal tātou Paul Kalame. Tuli tau mai le po atai au o le po whai u lea o le tāpunia loa ia e le au whaipese an tanga nuenga o leo leo whalpuipui ma leo la toi fuata ina le tātou Paul Kalame le nei tusanga noa whelwas fumalima. Mo le atu le nganga o le whaaftai tele e le company le Pelton ai meise foi o le TZN Graphic Design o mawhai na whaasalawina I le tātou Paul Kalame o le nei tusanga. Manuia te leo whaasau saunga le nei fiafi whaasai foia. Welcome to Pelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports. And customer experience needs. We're here. TZN Graphic Design, too easy. O te vivia lava e toe whaatalo vatu le mai mo mai le tunu le nei fiafi o le aso lulu o leo to ai tunu mai le whainga malanga Samoa. Ia, a o tātou whaitau I tū la ai, I le whamana tuina o le KERISIMASI o le nei tūsanga noa whelua sifuma lima, peo ni le tātou wholunga, ia, ma le sa wholau o Samoa. Vi ia mwhaafatia le tū o leo o tātou o le mai, ia, le nei fiafi. O le pōla nei, peo na uta ua I le pōna pō, o le a tāu lunga ai, le Paul Kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI, I lunga o le tautua le nei alau NUS TV. O le mawhai o na tau lunga ina ma whaiu, ia e le au whaipese a le mtanga luenga o leo leo o le whalipui ma leo la toi fuata ina ia wafo iso la tu sao le tātou Paul Kalame le nei tu sanga. A le amatalia le tātou Paul Kalame I vaenga e masani ai ma PESEPESEGA la tu atu le avanoa ia e le fionga stasio leo leo sa tini saunoa e foi wa le saunoa ngā amata tala le tātou Paul Kalame lau fionga Filipo Iloilo. I le awa tele o te tula iai ma le whaaloalo. E o folo fatu, ma whaatalo fatu. Soafa manu malo Yesu Keriso, le tua e whaavai iai Samoa. Le mai moa whaafonga la ufionga I le au mamalu o le malo, ma le masiofu. Fionga I le pāle mia, ma le mamalu o le pāle mene o Samoa. Au le ainga sa le vi, I so se fata whaitau langa. O le utu vāo na sa iri atu I le atua mo se manuia o si o tātou atunu. Ai meise, o le awa o Samoa, o lo o mai moa ma whaafonga tāpua I mai. I so se ta whao le nei kolope. Tā lofa lava. La tau mwhai atu, se sao la na fionga le komisina ma le mamalu le pulenga. O le mtanga alwenga o leo leo,
Fale pui pui ma le ola toi fuata ina. Si o tātou vivi i ma whaafetaia le alofa ua liu tino o le atua. Ngā luenga ua ia whaailoa mai ai. Le moni o lona alofa. A toa ma lona whaamaoni i whanau o tangata. E ala i le whanau mai o le pepe fou. O le pepe i petele ema. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. O ia o le tupu na valo ia. O ia o le tama o le fola folanga. O le perenise o le file mu. O ia o le whaola o tangata uma. Tātou vi ia o ia ma whai pesenga i lona suafa. Ma ia tātou whamanu atu i lo tātou o tua. Wa afio mai e whaola ma mafuta mai tātou. I le nei KERISIMASI o le whanau naunga o tātou loto. Ina ia ofo ina atu. I lo tātou o lii ma lo tātou whaola. Mea lofa e tatau mo le tua se o tātou tatalu. Le tuai. O le o le mana umalava. O le viinga ma le whane tanga i lau fio. Ma tau o atu lava ma le wha maua lalo i o luma i le neia fiafi. Se ia mātou whaia le taulanga pese i lau fio. Whai lea ma mātou vi inga i a te oelo mātou utua. O wae au lava o na wha ne e ina oelo mātou matai. Mātou tatalo i lo wanganga. Ina ia whapenau na e whauina i mātou se awala whapitoa. Au mātou osi le nei taulanga pese i a te oe. Ia whaia mau vi inga. Ai awalava mo mātou tangata. Ma futaina i mātou lau file mūle ali ie. Ma ia tu mawatu mea uma i a te oe. Nei se ia oi le whaavavau lava. Amen nei. O le atomu atu le whaawiwhianga mtanga luenga i le fiafili nei, ia e peo na iei se tasi o pese mai le tu spese le kalisia e whakasa, tu atu le mana, si mai alau mai moa. Let's go.
mtanga luenga o leo e le fou ia la tau le whaafia e pol kalame whaapenei e mese foi o lunga le tele o televise. Tele tausanga o loa foi tausanga o tautua ma whaafia ma pese le tele o pol kalame whaanga solo e tutono lo tātou o tunu. O leo utapena maila o pese le viafile nei le lātou pese o whaingoina ua afio mai oia. O le pepe o le KERISIMASI e tele o na whaalangina, e tele foi o na whaalopenga, o le pepe o le saolotonga, o le pepe o le file mu, ea, o le alo, o le tua, o le Emanuelu, e o le tupu na valo ia, e whapena foi Samoa, Samoa o le atunu e whaolaina, o le o Samoa foi e whaavai le tua, ma e tasi le tua e tātou te ifo ia i o le tua na whaia le amatanga, se i o le ngāta anga, o ia na fuafua, le langi male lalolangi. O ia su le tupu e whaavavau, o le pese nā leo tā pena mai ai, leo whai pese le nei viafi. Yesu
O le tātou anga i atu, ia, mo nisi o tala fou o le Kerismasi, o le Christmas News. O le whetū, o le tasi lea o ta iala i le whanau mai o le fou. Se tasi fo i lea, wanga tā ua, o na o ia sa ia whailoa mea uma sa tupu. Iala lea i le whanau mai o tātou fau. Le popa ia, nai roa i le whetū, le ana pupula mai, i le tū i matu. Twinkle, 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 little star. Twinkle, twinkle, twinkle. Le whetū e. O le ale mea nā lai o na e mumu ma pula i le pō lea ni whanau e le ni whao. Na o pupula. E whailoa ai le meo lo whanau ai le pepe o le Kerismasi. Whetū? Io. Sa e wa ai i le anga i mai o le au mākoi. Na o matamata e le oifo le au mākoi. E sa ili le pepe. Ma whaonga mai lo malama lama. E fia tu una malama lama i lau pula. E tolu ma le awha. O sa voi upolu a pori mamanoni. Io. Whetū? Io. O whea o le a e toi ngoto i ai. O le a o ngoto i foi pulotu. Ili meo lo i eile ai o nganga. Talo pai. E se isi wheauna e sau mo e whetū. Io e. O le wheauna o sau mau. Io o tau popula atu le malama lama. Ina ia malama lama i mea o pongi sa lo fia to tele o iai le nei vai tau o Kerismasi. O le asanga pupulu atu le whetū. Ala i PESEPESEGA. O loo a wai i le temuri. O ele pese asai. O le vaenga. O le. O leo. Malu le malu. Whapula atu malu malu. Whapula atu malu malu. Alu loa manu e le ino ka o e leo leo. Whapula atu ya sai. Whapula atu ya sai. Pa whetū. O le nei Kerismasi, ia, o se tasina o whatunga leo ta pena mai leo pese, o le alangina e le tamaitai a pese la wiloa fo i te tono le tunu ia eme toala e teru, a wā se whatunga ma whaawifiatu le mai moanga Samoa.
tabe mai le fe pese leo le fiafile nei e tau lunga lo latou po ia wa le tau lunga ina le po por kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI o le nei tusanga i le fatunga ma le pese o faingoina pe pese fia fa tamilo ile la au KERISIMASI. O le naua mai mo mai le tunu i le sao tau o le na le ngate siu fofonga a o tanga ma li foi le mai moanga Samoa. Pe ona ye ta penanga mutanga wenga i le fia finei tau lungai le pol kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI lua felus fulima. A le fa mai na tar pol kalame le fia finei ya ya ta le avetele ma le fa lolo vala o toai la ufionga le tomete pule po la ufionga le prestene tu fisa patila malua amoso le tanti universite o Samoa. Mo lau saunga autu e tāpuni alo iai nei pol kalame. Utsfatala fatul mai moanga Samoa nei e fiafi. Mai lava I maunga tele se e pa ia maunga isi. Tulou na lava. Tatou taunu mai vai tau al KERISIMASI. Ol vai tau tatou te whaamanata whaatasi ai whanau mai ol pepe fo al KERISIMASI. O Yesu Keriso o ia ol pepe nvalu ia. O Samoa o se atunu Kerisiano, mai whaavai le atua, o I nal whaavai papol tatu watunu. O tawa fo ile na nepo kalame, sa tamwhai ei au whai pese uma sa whaafiafia, ba o latou langi vi ingo le atua. Na ia le ngata langona whaatasel vai tau o asa fiafia, a ia matua I whaamau sali iail taltonu, ma le whaatua tua sa mo ile atua, a wal tatu manuia.
O le afiafi nei, o le awhai o le pokalame le NUS TV o PESEPESEGA KERISIMASI o le nei tausanga lua afe lua lima e pei ona mai mo ai Samoa. E mole atuai le anganga le whaaftaitele e awhai pese samwhai an whaafiafia nei tausanga. Ma tanga luenga mwhalapoto tonga le malo, a sosim sosa yete, sai nane al kolisi whaafaife au I piula. Lo o tau a wail nei po kalame nei tau sanga, o whai lea whaataita inga ia I tātou uma, ina i o tātou maua loto tasi, ma lea ngangal fia, a wal whanau mai al pepel KERISIMASI. I whai ia o masui al fono whaatonu, po lenga ma le au whainga luenga atoa le Universite ao Samoa, e moli tele atuai whaamanu ianga I si o tātou atunuu. Ia maua Samoa se KERISIMASI fia, ma sausanga fōu manuia I le alofa ma le anga lei o le atua. Merry Christmas and Happy New Year. Mo le atu le ngā ngal whaafte I tele lau whionga le tamai te pule po lau whionga fōi le prestene tu sai ma lau saunonga ai meisa le whaamanuianga mo le anga to Samoa I le KERISIMASI le nei tu sanga. Ia mai ai fōi le tau tanunga I whapena se manato le tāra pol kalame le whiawhi nei mo le atu ai le ngā ngal whaafte tele ia I la to u mo lava o mtanga luenga o whaaraputonga ai meisa fōi le kolisi whawai whiau I piula tu sai ma lau tau sao. E le tāra pol kalame o le nei tu sanga noa whelua se fulma lima o mawalunga ma tūma ti ai ia le pol kalame le NUS TV I le nei tu sanga ia mawalunga fo I le vi ingo le tua ala I se tātou au unanga vi ia le li meo mo whaiona o tātou whaia au le nei whiawhi le mai mo mai o tātou tunu e mo moli te le atu whamunianga le tātou pol kalame ia I le tunu o ilanga I atu I le whamana tuina o le KERISIMASI le nei tu sanga maua se KERISIMASI manuia ma se tausanga fau fia ai whaamua le saunga le mu ina I o tātou maua whaatasi le fia I le whaamai ina o whiau mga nuenga o le nei fo I tu sanga la tuia. Au ne ngalo le aso atai au, la toe wina tuai, ia le toe whaasalawina a tō lava, o le tātou pol kalame o PESEPESEGA o le nei tu sanga, mai lava I le aso mua se I o mai I le pōnei. Manuia te leo whaasaunga Samoa, manuia sauni ngā lotu, manuia le whaamana tuina, o le KERISIMASI I le pō le vailuanga nā nei, manuia fo I tā whaonga ma malolonga le atunu I le whaeunga le nei tu sanga. Whaasoi fuia. Design, perfect design. True. Welcome to Pelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports And custom experience needs. We care. Follow
Le paia o whaarulunga o ekalesia kerisino uma i Samoa. Au tua fionga i sui o le fono o sui tō fia. Lau fionga i le li pale mia mal kapeneta, whapea minsta langolango. Lau fionga i le whamisino sili, maali imata maitai o le whamisinonga. Lau fionga i le fonga fitalai, masoi mamalu uma o le pale mene. Members of the Diplomatic Corps, whaurulunga ma tanga luenga, ma whaalaputuptonga le malo, pisinisi ma le vaenga tu maoti. Le paia o le uwhainga luenga tutofia le atua. Le malutawe o Samoa i le afua mai maunga titele, se ia paia maunga iti. O le paia lava lea a watama ma ainga, o ainga fo i matama. Le usonga atu mua ma pule, i tu au ma la taua. Ainga i le tai ma le maa o fonti. E tali ufoi a e popo e leanga e whainga tali tapo inga mau a le whainga maloa tutuila ma manua. I le fio le fionga li kovana ma le kovana lutena. A e mese le paia maulunga o le tawhatolu o lana whainga malo. O le paia lama lea wa sua ma le vaifanua fo mai tūlangi. Sa ole ma le launiu sa e lua, a fio whaatui, tō tō le whale ula ma upu le manua tele, o wha malo le soifua manuia. O leo ngā ngaifo le la o lau fōlaunga Samoa i le nei tausanga. O mapu fōi i whale matu lau whaatufunganga. Ina o tau whaipu ea le matila ma le ofeloa na tau tai o le vasa. Wa i tea fōi le malama na isaua, ina wa ifo panua alalo, ma o toyo seanga o na tua au lea o le ausanga, i le whamana tuina o le kirisimasi o le neita usanga, lua afe, lua se fulu ma le lima. E pati pati ai le soifua mai o le pepe fōu, e pe o na malo ia le mangalia aluka, o wa o le aso nei wa whana wai a te utou i le aia tā vita le whaola, o ia o keriso le li. Ma o le au le nao se whea au tau moli moli o le nei kerisimasi. Wa ta otola a se ala o le whea au o le kerisimasi. Au au atoa tupe le whawhao, wa atoa foi li o le masina. O le foi wa tini pa o le uto, ma o tau foi le matala langa, ina wa fio mai le alo le atua, e soa mafuta ma le tangata. O le fua tawalunga lea fuanga mamana le atua, e au wina mai ailu na alupele to tasi, e a vea mamoli maulo na alofa le fua atua o ia i le tangata. Na tuai e ia lo no fa ali mamalu le langi, a e fio mai le ala maulalo ma le fatau waa, e la vea ai ma faa ola le tangata ang sala. Awa o yalama o le keriso na malo ia, o le tupu, o le li o le file mu. Samoae, e le to e tau whaala e ia le maa ina ia o Sofia. Awa o lau vivilu ma tapisa le lalolangi atoa, i le o fofongia o le alofa o le atua, whaalia le soifua mai o le pepe fou. E o i le whatau waa o le whale o manu i pete le ema, ai nā fua mai ai le alofa tū noa o le atua i le tangata. O le alofa i le sa ili i le whae ina i le nofa ali ma le pule marosi. Ai na sa ili lamba i le whatau waa ma le soifua ofo i nātu. I le nā ma le laina, i le whaingofie na tātou sa maringa o le neita usanga. O wa e taimi e angi fi sanga ai le matangi, mataimi e tō wha sulu ai le lai. O lui tau nei o le soifuanga na fisoa i nai le tātou fōlaunga, ma tau awai ina le ai so tātou wha moe moe. Ai o le wheau o le kerisimasi, e wha manatu mai e pēa i ate i tātou, e le tua lama i tātou e le tua. E le mawhai o nei a wha te e saina i tātou, mai lona alofa, wa o le aunga ute le nā,
o lona fio mai, ina i o tātou maua wha manuianga, o lona alofa tūnoa. O le soifua mai, fo i o le li wha aola, o le wha ilonga lea, o le wha moe fou, i lona alofa, ma le file mu o le mawai. E moai momoli ai le wha fitai, itai o e ka le sia, wha pēr lau wha ingalu anga tutofi le atua, o lo whapale le malu i tu e fia o Samoa. O lo tau wha sifonga i le atua, i le au ma le pō, e ala i lo tau whaiva wha aosi taulanga. O lo manu i ai pēr Samoa, malana whainga malo. O wha malo le tatalo, wha fitai le whai taulanga. Lau a fionga i le li palemia, ma le mamalu o le kapeneta, o wha malo i lo tau tula i mai le foi. Wha tautai le sao Samoa i le nei pae inga le palemene. O tau lava o rupe na wha ia mai le fui fui, e wha tautai le sao Samoa. Wha foin le wha patiata mai i putia wa sola, e wha ta whea i le awau o le matangi. Ai sanga iane ai o le tai, e o tau whaiwa manaia, e a fua la langa le sao Samoa, a wā lama se manuia o le atunu. O tau mamana, lau a whionga i le whonga whetalai masui mamalu uma o le palemene o Samoa. O wha malo i lau tau sao i matau, a wā upu whai o malo. O leo mahea o nau tau sua le tuli, a wā Samoa malana tapua inga. O tau fo i lau tau ai, ina ua pale au ma ua taoto i langa tonu le tamao a inga o le atunu i le nei tau sanga. Dea ua fulau ai i langi toa, ma tai malu le sao Samoa. O wha malo, le wha totoa. E mori fo i le wha malo i lau a fionga i le wha misinsili, ma li ima ta maitai o le wha misinonga. Wha aftai lo o tau, ta wawa mea ina pea o tiute ma matafa ioi, wha le wha misinonga, ina ia mautinoa o lo malu le tū la fono. E leo se whaiva whaingofie la au tau pito la au, ai wha moe pea i le atua, e nā te tai ala ina lo o tau wala au ina ia manuia, ma toa file mu le atunu. E le whai titia fo i le anganga whaafitai, i le mamalu o le au whainga ruenga le malo, o pisinisi ma le vaenga tu maoti. Ai meise a tātou paanga mai whafo. Mo au nanga whai pea i le malo ma le atunu. Wha malo le on sai, ma le saili malo. I le whangalo ina fo i le tapo inga Samoa le atunu pele. I le afua mai maunga tetele, se e pa ia maunga iti. I le pūlenga mamalu a li ma whai pūle, o le tua matausi, sa o au ma le malo si o nuu ma fio anga. Whaaftai mo la o tau tua whai pea, so se matata. E langolango suai i ati na e mataunga whainga uma ala tātou malo. Whafo ini toa tu ngā o le soifuanga, o lo nunu ai le to au, i lo to i whale o nuu ma ainga, ia maupea le toa vai. Tātou na lafo i le atua le tātou wholaunga, ina ia mawai atu a whaoru i tau, ma suinga ma le ale o le nei talu fou, a ia fotua i mai se tae au fou, mo se wha founga fou, a wā se manuia o le atunu. E mori atu fou i le whaafitai na i o tātou a inga uma, o lo alala ma papa au i so se tafa o le lalolangi. Lo tu i mai le muli papanga, ma na lafo mai lo lātou tau au o tau soa le avenga, i le tau tuaina o a inga, o nuu mai ka le sia, ai meise o le atina e ina o le atunu. Whaafitai le anga le lei, wha malo le tau tua matavela. O le nei foi ua mapu i le sasanga, leu tu ngā mai alo ma whanau, i puna o le poto salalau. Mai mori atuai le wha malo, ona o lo o tau ma i le ngā i tau sinionga, ia o onga o le nei tau sanga. O tau lava o ano whale o a inga, o nuu mai ka le sia. A le leo na tapu e le ano whale, o le amanuia, ma toa file mu le atunu. Pai mai le bangali a luka, a wā la so nei, o whana uai a te utou le ai a tābita le whaola, o ia o keriso le li. O le nei fe au tau moli moli, o wala uina i tātou i tātou maua le loto maulalo, ma le wha maoni.
E sanga wha mausali nai lo tātou sotanga wa walalata mo lo tātou atua. I taimi e taunga le muai, ma taimi e si ai le tai o lo i tau o le neiso i fuanga. O wana te le tu ua i tātou, o wa e wha maoni lava lo nā lofa. I wha manuia, ma le leoina e awa lofa o le atua i tātou uma, ma i a wha tūma uina fo ilo na file mu, i lunga o si o tātou atunuu, i le nei aso KERISIMASI. Manuia tele le KERISIMASI. So i fua. My beloved people of Samoa, I extend my warmest greetings to you all across our nation and abroad on this Christmas, a day marked by worship and renewed faith, reflection and joy, softening of hearts and reconciliation, and rekindling of hope as we unite in spirit to celebrate the birth of our Lord Jesus, our Savior and Redeemer. As we reflect on the year now drawing to a close, we do so with humility and gratitude to our Heavenly Father for the achievements and progress He has empowered us to pursue. We have traversed challenges and trials that have tested our patience and endurance, but our Christian faith has strengthened us to persevere and march forward. In those moments, we were reminded that true resilience is sustained not only by human effort, but by trusting God and loving and caring for one another. The Christmas story speaks powerfully into our own journey and should always remind us of God's grace and boundless mercy for humanity. His Son Jesus laid aside his princely glory, power, and status, and embraced the frailty of human existence. He was not born into a life of wealth, comfort, and certainty, but into humility, simplicity, and service. Yet from that quiet night in a manger at Bethlehem, he has become the light of the world that continues to shine across generations, bringing hope, peace, godly love, and salvation to mankind. This is the enduring message of Christmas. May I express my sincere gratitude to all who have served our nation and people faithfully throughout the year. I acknowledge the vital role of our church leaders and clergy amongst the various denominations, both in Samoa and abroad, in uplifting the spiritual life of our people. Your tireless efforts, prayers, and supplication have been instrumental in making Samoa a nation of faith, blessed by God. I acknowledge the Honourable Prime Minister and Cabinet for their leadership of the newly appointed government of our country. Samoa has entrusted you with the solemn responsibility of steering and guiding our nation in this 18th parliamentary term. May your Christian faith and quest for unity and reconciliation prevail as you guide our nation toward enduring peace, prosperity, and the well-being of our people. I acknowledge the Honourable Speaker of the House and Members of Parliament, the representatives of the 51 electoral districts of Samoa. I congratulate you on your deliberations, especially our national budget, which now provides a strong foundation for the continued development and progress of our country. I acknowledge His Honour, the Chief Justice, and the Judiciary for their unwavering execution of judicial duties to ensure that the rule of law is upheld with integrity and fairness for our people. I acknowledge all government employees,
members of the business community, and development partners for your steadfast service to our government and nation. I acknowledge the Council of Chiefs and Orators, our elderly people, women's committees, youth, and all the people of Samoa for your respective services and contributions in support of the initiatives and aspirations of our government for the welfare of our families, villages, and communities. I extend heartfelt gratitude to our people residing across the globe for your love and support for your families, villages, and churches, and contributing to the development and progress of Samoa. Finally, I commend the diligent efforts of our children and youth in the pursuit of knowledge and your perseverance in learning throughout the year. One day, you will become pillars of your families, villages, churches, and the government of Samoa. Christmas calls us to look beyond ourselves. It invites us to show kindness to the vulnerable, comfort to the grieving, and support to those facing hardship. In extending mercy and love to others, we bear witness to the grace of God revealed in the birth of Christ. As a nation, we are called to walk together in unity, respect, and peace. While differences may arise, Christmas reminds us that reconciliation begins with humility, forgiveness, and love. May this holy season renew our commitment to harmony, understanding, and the common good. The proclamation of the Gospel of Luke has been fulfilled. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. May Christmas continue to remind us that Jesus is Emmanuel, God with us. He will never leave us nor forsake us, because God is faithful and true to all his promises. May the peace of Christ dwell in every home. May joy be renewed in our families, strength given to the weary, and hope vested in every heart. May the Lord bless and keep us, and may his peace be upon all our people and the whole world on this Christmas day. Merry Christmas, Samoa. Soifua.